Lau Samoa Entertainment TV le nei po ya samana tamua ai si mai al fafonga. Wa matona fa ngale miliona lo na lua I situ malo ai ole fa to afa matu ulwa nga tu pelo na lua le miliona mua ale tu malo le pa. Ile matanga mai la vol nei polo ke ti Samuel mawina ile imuli ta ia el fai pulo le tu malo. Tu le epasa ile le mali le nga o ya inga matu tu unga ole va nga tu pe na fa matu mua. Pe tai Ol mafu angale na ol fa tua ya yo na fa matu uto e nga ole miliona mua le pa. Ona sa tali le komiti fa atono le bloketi miliona. Ile fa matalanga ole fa nga ina ole la to va nga tu pe mua le na abatu ia e lua sala wafe. Ole tu pe le na sa mo le mawina mai le vai pito nuu. Ole tu malo mo le fa moe e fa solo ia ile fa nga wala to fono. Pe ta ina mo le mawina u fa mautu lava. Lo la to ofisa I to tonu le loto ale e kalesia. O le lotoa olo o iai le hall, o le maota e mapu iai tangata I taimi o whaalawalawa whafusei, o le maota nofol whawhiangainga, ma leisi maota I autafa, sa whaao ngā le whawhiangainga I whaima ofisa. O le maota le nā, o toi whafo I ane whai iai le ofisa, o le miliona le pā. O le suite taifono o komitia le tūmalo le pā, le sunga awelua Samuelu Enari, le ana ia sainia le malienga ma le mtangadwenga o tinam tamaitai, ile whai ungol vai aso talwai, o le vai ngā tupelo na lua, le se lau lima sulu a wheta la. Ma mōli mawina le minister mtanga luengo tinam tamaitai, ma le minister mtanga luengo tupe, lau timu ia wele se va ai. Te tonu ele te pōmala e le neitai au, o le foi ua tātou ai ngafsi le whai, ia ona o le tātou poloketi, o le atinae, ia o lo fa ma ite pea le tātou whai ngā malo mo se manui o Samoa. O le wha moe la walunga le neitai au, o le wha sainina le o le malienga, o le wha matu I nātou tupe, ia mo atina e mo le tū malo o le pā. E pe on sila fia o le ua I vai ngā tupe le o le wha matu I nātou e lua sala wafe, mo le wha vai ina o le ofisa, mo le fono wha vai o le tū malo. Ma ua mai a fo na tu ina mai le lipoti e tu samata I ala fa nga ina I le vai ngā tupe. Ma sa lauli liwi na fo e le komiti fa foi. E uia I le tele o fesili sa tu lilo ina I le tu malo. Ai ua manatu lava le komiti fa foi. Ina fa matu uloa nei vai ngā tupe mo ati ina e le tu malo. Ai fa awau pea o na fa atino sa ili ilinga mtanga alwenga tupe. Ia I vai ngā tupe pe o na safsilingia pea ma avea matoa o le wha moe. Le mai ai o le sainia o le mali e ngal nei aso. O le ai le fuafuanga, ia wha matu I nātu le o le vai ngā tupe mua se lau le masfuluafe. O le wha ngai o ina o le ofisa o le tūmalo. O le nei vai ngā tupe, o fuafuaina mo le tongi ina o le au whai ngā luenga. Ia le toi pōma la e to tolu le au whai ngā luenga. O le tutongi ina o launi al komiti o fon whaavai. Ma whaatupe ai mana onga le ofisa e iai ma le lisi ina o le tātou ofisa o fon whaavai. Wata oto fo ili whai unga al komiti whaafoe mo lisi e lua afe le tutongi le tausanga. E o lawan sila fia e lo oto mamalu ia mai se el tātou komiti o fon whaavai. Le whaanga yo ina o le nei wha moe. Le mai ai o le saini o le malienga I tai au le nei. O na tā pēna lea e le mtanga luenga tina mtamaitai a tina e o fio anga ma ngafsotai. Vaenga umai mana o mia. Mo le tui nātu I le mtanga luenga o tupe. Mo le whaatino ina o la lātou pito la au. E lima aso whainga luenga mai le so. E whaanga yo iai o na mawai leo le tupe, le tupe le tu malo. O le wha manatu, o toi tasi masina o lo tutoi le nei tausanga. Mai mana o mia le tātou ngā le lue whatasi. Ma le sao le komiti o le fono whaavai. Ma le tu malo, e una iai ati na e ufofuaina. Na mai tawina le komiti whaatonu le toso le whaatalinga o le whaasoasoaina. O le lua se lau wafe na ave mua ia le pā matuai ai lava o na mauai a inga wha manuianga o le miliona. Ai o amata le wha alua I situ malo ma whewa I pasi o whawhai ma umanga ma wha atau mai tupe o le miliona mua.
Ua toso Vili paelo le tele o ainga, malau mamao la tausia si o manga. Ua toso waya o papovi, mawhai loi. Ua toe ina matua, ma toe wha tau fo i manga o isi tu malo. Pei o whaleata lua, na tufa fua i aile ta i fia se lau tia pula ainga. Ma mea whai ngā rue ngai ati na e aile tu malo. Mai ua tofu si ai tu malo umai 5 pei tai. Vai ngā tupelo na lua le pā le ua watu i ai se lau 5 wafe. O le atongi ai, tangata i ngā lulue so o tanga, i le poloketi ati na e o le miliona. O na toe whaatalitali fo i leo le komiti whaatonu. I se tala o le tupe lea, whaato a wha matua ne ai loa i ai, isi vai ngā tupe sa so ai. O le manu lautia le malo o iai nei, le fast, ia wha mua tangata e ana le malo. E peo na sau no le fio ngā mulipola, i lungo le tala mua media, e tele fesili e mana o mia ni tali, ai ua whaile whai unga le komiti whaatonu, e wha matuu le vai ngā tupe mua, e amata i le polkalame ati na e leitu malo, ai wha awab lava na wha yesu su e ngantanga luengo tupe, i le wha au ngā ino le vai ngā tupe mua na ave iai. Inisi o tala lo silingia le sunga le whawhenga ingo Freddy so alo, pe mata o se whaelonga lanua leo Australia, lea waia mōli mawina le mata upo lo ngalue i nei e fi nau mo le tama Samoa. O Freddy ngalue so tanga i ofisa o whaamsinonga i Australia, na te whaaliliu upo matu la il whaamsinonga i fi nau whaal tu la fono mo li anga soli tu la fono, a tangata Samoa ngā lue whaavaitaimi Australia, pei tai. O ia whautua ina leo Australia, se iwha ia male ami o tonu male sawa la tautua inga. Talu o ia mata le CCTV al wharkalapu, mai loa atu ai, le atali o savali au tafo le awala o kalapu. Ai watu o ia leo o le tama Samoa le ana ia whao o 5 matu ia, i le ua manu ati ngā ina. Finau Freddy matua le ai ma se wha amao ningo le CCTV, o le tama Samoa le ana ia whasia le pālangi, ma ia whasilingi ai, pele o le whailonga lanu ea lea. O ta uele songa Freddy o le tama Samoa lea, ua wha mawina, o le wha atolua i leo na mōlia i le ava malo silava. Ma ia whautua i nai tangata whaingaruenga wha vaitai mio atu Samoa mo Australia. A whai atu leo iata o e whaisau whaamtalanga, wha o ngā iaila wa iata tau e te e ai. O na e tele ina tau le malama, i le wha awinga ina mo le wha alafina atu fesilia leo e mawai ala tau mōli maue mōli ai oe. Ina ia whaafai fie, o na whai esif soani ia te oe. O le mta upu lea, i le whaai ungol vai asu na te nei, na whai ai lava si umi o tau mawhai esif soani le nei ata lei. O no atua ia le o nā, whai ani ami o ngā mātanga, soli tu la fono, i se tamai tai. Ma le whaamsinonga, e to luni e li talua una tu la ilu ma le whaamsinonga mawalunga i le amtanga o le vai aso, e tali o la tau morianga. I lo latou whaamalu sia leo si tamaita i lua surfitu tau sanga le matua, i le masina na te nei. I se ripoti le teo Polinisia i whaapea o i latou nei, e i le vao le 18 tau sanga nga i lua 14 tau sanga le matua. Na tu la i luma lana whionga le whaamsino he pulea i Amperosa Roma, ma i le i tu ina maisa latou tali e tu samolianga le tua leo. E ina ua fesilingia he pulea i latou nei o lo amolia pe manana o sa ili sa latou loia. Ono o nei molianga o lo tua ia ai i latou, e ono no fosala i le fale pui. I le o langa atoa pe a wha amaunia. Peitai, na whate ia lana whionga le wha masino le tula i atu si taule a le ama wha pe atu. Laua whionga le fonga whetalai. Ufolinga mai wa se si taule a le el fontanga al palmeni. Peitai na wawe na toi sauno atu ia i lana whionga le wha masino. O le fonga whetalai o lo il fale al palmeni. Ai ole wha amasinonga le whale lea olo o ia tūla iai. Ma ele loka ina ia le whonga whetalai. Ai loka ia le wha amasinonga. Ma na whaatonu ina i fo ia le whionga le wha amasino sili lea li. A whai e toi anga i atu i wha amasinonga. Ia i loa le mea olo o anga i atu iai. Ma ia i loa wha alo. I wha mamonga le tua leo o i la tau nei ua molia. E le sifulu walu anga le lua sifulu whatau sanga le matutua. Ai lua surfitu tau sanga si tama ita ina afia. Ma na tau fia mei ila tau nei le masina taluai. Ina ua sulfa i atu ia ile na afia malona a inga le ofisa o leo. Ua tu ina atu ai nei le wanoa le whaamsinonga sa ili ai sa la tau lo ia. Ma whaatonu ina ai le whaamsinonga e ta tau lea o na o atu ila so lua sifulu o le masina nei. E toi wala au waila la tau mata upu. Ua maua se lo ia e tu la imo ila tau. E sili el se fulu leo le ua fili e o ina wha apitoi to mai la lol por kalame ua ta ua le Close Personnel Protection.
Mai le whamtalanga whalawa I tele mtanga rungo leo e lua wa yaso lea o onga lea, mai olo awai mai iei ma leo e to lua mai tonga. I lalo le taita inga leo to mai whaptoe to tolu mai au se talia. O to mai le saunga le mua le tangata, o lo I lalo le lato wawaiga. O le saunga le mua le tangata I lalo le wawaiga leo, o se mta upuonga o ngai pe o na moli mawina mai le whalpui pui, le na mali liwa ini tangata, ai sa I lalo le wawaiga leo. O yele wha amoe moe umane le lua wa yaso le o onga le nei, o maua leo se to mai whaaptoe so soani le whaatino ino le lato ngā ruenga, ai mai sa le pui pui ngō le saunga le mua le tangata, o tāpen penanga le mtanga ruenga o whaanga solo nei, e mole anga I antu pui pui ngō tangata usfono mai I Samoa, ili taimi o le fono tele ai tai o malo le taupulenga le tausanga fou. So Samoa Entertainment TV, mana tamua, ili nei fo I tula, sa opoponga le asatayao, ili alo fo le tua I whasai fuai.